Umsakazo omkhulu ukhozi FM basashaqekile abaphathi bakhona emva kokuthola izinsolo zokuthi ukhozi luqola abantu. Ngibingelele kuphi nakuphi la okufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel enkulu umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawengane zakwethu. Isukunyelwe izikhulu zomsakazo ukhozi FM izikhalo ngezigilamkhuba ukuthi wazehla zenyuka ngemoto yokhozi zithembisa abantu izikipa ke laphana wengane zakwethu nezambulela kanti akubona ke laphana abantu bokhozi. Kusolakala ukuthi lezi gilamkhuba zisebenzisa igama lokhozi ngokuqola abantu laphana wengane zakwethu. Umthombo othembekile ophutuze lolu daba laphana wengane zakwethu uveza ukuthi umsakazo uthole izikhalo kubantu abahlukene abakhala ngokuthi babanjwe inkunzi bakhuthuzwa izimali laphana wengane zakwethu bethenjiswa izinto zokhozi FM. Mina ngiyafisa ke ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula mawuke walibona lolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucinezele subscribe ucinezele nebell ukuze uzothola njalo ama-notification mas-poster i-video entsha. Si-channel ehamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga. Manje